Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu. U epizodi ću vam pokazati 5 legendarnih čudovišta iz Evrope. Otkako postoje ljudi, postoje legende, a otkako postoje legende, postoje čudovišta. Dolaze u svim oblicima, neki su postali poznati širom svijeta i privlače turiste i dan danas, dok su drugi poslužili kao inspiracija za velika književna djela. Upoznajte neke od legendarnih čudovišta koje su lutala Evropom. Na prvom mjestu Kelpije. Kelpije živi u jezerima i rijekama u Škotskoj, a često se naziva vodeni konj, jer je uglavnom u obliku konja. Međutim, čudovište može preuzeti i druge oblike, kako bi prevarilo svoje žrtve. Kada je u obliku konja, privuče ljude da ga jašu, a zatim ih odvede u propast, obično pod vodu, gdje ih pojede. Ista vrsta čudovišta se zove Glaši, a živi na otoku Men. Također, čudovište iz Loch Nessa se ponekad opisuje kao Kelpije. Na drugom mjestu Strigoji. Strigoji su rumunski vampiri. Ona dolaze u nekoliko vrsta. Strigoji mrt su mrtvi koji su ostali iz groba, za razliku od Strigoji viu koji su živi vampiri ili vješce. Ako osoba umrije prije nego se udala ili je živjela život boli i žaljenja, može se vratiti kao Strigiji. Ova čudovišta obično imaju crvenu kosu, plave oči i dva srca. Strigiji također može poprimiti oblik životinje kako bi uhodili žrtvu, a zatim joj pili krv. Oni čak mogu postati i nevidljivi. Mnogi hollywoodski vampiri su upravo nastali od ovih legendarnih čudovišta. Strigiji može biti poražen češnjakom ili kolcem u srce, a također ne voli ni sun. Na trećem mjestu Bazilsk. Drevno legendarno stvorenje koje se zove Bazilsk nekad je sijalo strah u Evropi i Sjevernoj Africi. To je kombinacija zmije, pijetla, šišmiša, a ponekad i drugih životinja. Bazilsk je toliko otrovan da će čak i ptice koje lete iznad njega umrijeti. Plinije stariji je pisao o njemu, a u srednjem vijeku su ga krivili za kugu i razna ubojstva. U 1474. godini u Bazelu, Švicarska, Pijetao je uhvaćen kako pokušava položiti jaja, a osuđen je na smrt zbog njegovog ili najvjerojatnije njenog neprirodnog čina. Kada je Bazilsk navodno pojavio u 16. vijeku u Varšavi, Poljska, u nekom podrumu, niko se nije usudio da priđe toj kući. Jedna osoba u gradu koja je bila spremna ući u podrum bio je zatvorenik osuđen na smrt. Naravno, zbog herojskog čina ponuđena mu je oprost. Na četvrtom mjestu Black Shuck. Black Shuck je ime psa, duha koji luta Norfolk, Suffolk i drugim dijelima Engleske. On je veliki crni pas s crvenim ili zelenim očima, ili ponekad samo s jednim okom na sredini glave. One koje pogleda pravo u oči budu osuđeni na smrt u roku od godinu dana. Postoje razni izvori ove legende, a prvi zapis o njoj datira iz 1577. godine. Black Shuck je nevjerojatno poslužio kao inspiracija za djelo Arthur Conan Doyle Hound of the Baskervilles. Banshee. Irska Banshee je ženska vila povezana s porodicom. Iako živi daleko u šumi, Banshee će vrištati kada je smrt neizbježna za člana porodice, a nastavit će s jezivom vriskom još dugo nakon smrti. U nekim pričama, iako se zove vila, Banshee je dug, često neke specifične ubijene žene ili majke koja je umrla pri porodu. Smatra se da je legenda nastala iz prakse Kenners Naricijske. Žena koja vrišti u žalosti na pogrebu, ponekad i profesionalno. To bilo to za epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo ponovno u sljedećoj. Ćao!